Ovo mi je važno da su pripremi i održavanje programa pomogli Gradska biblioteka Novi Sad, na čemu se izuzetno zahvaljujemo, i ne znajući Novosadska novinarska škola, Ekumensko-humanitarne organizacije i koordinacija odbora za nevladine organizacije Zavoda za kulturu Vojvodine. Kažem i ne znajući, jer sam materijal za ovaj program prikupio i pripremao od njih. Ali, ono što mi puno draže, naravno hvala tim institucijama. Hvala tim institucijama, ali strogo uzevši, to je njihov posao, da pomažu takve stvari. A onima koji to nije posao, to je gospođa Radmila Anić, profesor Ismet Ješarević, porodica Pireva i porodica Horva, kojima to zaista nije posao, koji su pojedinci, ali su na svoj način doprineli da se večeras desi ovo što se dešava. Hvala i njima, hvala i institucijama i hvala i vama što ste ovde, a ne na fudbalskoj utakmici ili na koncertu Acija Lukasa i tako dalje. Jeste da je koncert sutra. Učestvuje Stojan Simić Krpica, profesor Jovan Mihajlo, profesor Ismet Ješarević, kao što je gospodin Vojić rekao. Čuli ste zbog čega i čućete zbog čega. I za sam kraj programa smo predvideli učešće prisutne publike. Na koji način? Dakle, ovo što nas čeka 4 bloka moja, u kojima se predstavlja kao pesnik, prevodioc, recitator, a ovo novinar otpada jer nisam uspio da pripremim materijal za to. Umesto toga vas čeka iznenađenje večeri.